Yes, bakunzi banyuza TV rero reka twongere tubifurize igitondo cyiza. Turi mu gitondo cyo ku itariki 26 z'ukwa mbere 2026. Birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano yakomeje guca ibintu, ariko kandi yamuneka mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye atsinze icy'umutwe nyuma y'uko byavugaga ko amatora agomba kuba mu mwaka w'2027 atagomba kuzayatorerwamo nk'umukuru w'igihugu, cyangwa se anatorerwamo nawe agatsindwa n'abo bari bahanganye. Atsinze icy'umutwe rero ni mu buhe buryo? Turaza kubyinjiramo tubapudetinge, tubabwire uko bimeze. Turaza kwinjira mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Muraza kunyemera tugaruke ku nkuru nyinshi cyane, gusa mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo, nyemera tubanze duha ikaze abadukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Bose baradukurikira 5/5. Tubaye ikaze. Bari mu Bubiligi, Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo bo badukurikira ari benshi cyane. Tubaye ikaze. Birumvikana rero by'umwihariko sindi butinde, ndaza kugomeza mbite mbangura. Turaza kurebera hamwe amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Uvira. Ubu tuvugana umujyi wa Uvira wamaze kwatakwa, wamaze kuzengurukwa, imisozi yose iri strategique nyamuneka maze ko yatakwa n'amadubu. Amakuru aremeza ko isaha ku isaha umujyi wa Uvira ushobora kuza gusubira mu maboko ya M23. Izo nkuru tugiye kuzinjiramo mu buryo navuga ko bwihuse cyane. Turebere hamwe uko situwasiyo ihagaze. Turaza kubabwira yuko nyamuneka abarimo FDN ndetse n'abashancuro ubu tuvugana bamaze kwinjira mu mujyi wa Baraka ari benshi, ariko kandi ahitwa Kisangani ku kibuga cy'indege bari gutegura ibitero bya drone bishobora kuza kwifashishwa mu kwataka ibice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Byose turaza kuyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku cyitwa igihugu, by'umwihariko cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko kugeza magingo ya u Rwanda narwo ntirugomba guhwema cyangwa se gutuza mu gihe FDL ritari yashira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turaza kwinjira mu magambo makomeye amaze iminsi atangazwa, ndetse na bamwe mu basize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda bari kugenda biripotinga mu bigo bigiye bitandukanye. Turaza gukomoza ku makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu gice n'ubundi cyane muri teritwari ya Walikale. Tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze. Imirwano irakomeje, ariko kandi nanone turaza kugaruka hitwa Poezero. Nyamuneka ibintu byamaze gukara 5/5. Rero nizere ko turi kumwe mu buryo bwihuse. Tugiye kuba dukomoza kuri ano makuru mu buryo bwihuse cyane, gusa si byo byonyine, kuko turasa no kubabwira yuko twirwaneho iri kuburira, by'umwihariko iri kuburira ibitero bikomeje kugenda byibwabizwa mu misozi miremire y'Iminembwe, ariko ibitero bikabagabwaho muri rusange. Ibyo byose rero turaza kuba tubikomosaho, ariko kandi tubiva imuzi n'umuzingo. Twirukanse cyane rero umutwe wa twirwaneho wa MRDP twirwaneho ubwo ngubwo watangaje ko rwose ngo hangayikishijwe bikomeye n'izamuka rikabije ry'ibikorwa bya gisirikare bikomeje guterwa ubwoba, by'umwihariko abaturage benshi. Ibikorwa bya gisirikare rero bikaba bigamije kwibasira abaturage b'Abanyamulenge, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo rero amakuru twamaze kwakira, ubwo baraza kuba bafatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bibutsa ko ibyo bikorwa bivugwa bihuza ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'iza Leta ya Kongo FARDC ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro bagakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Mu itangazo rigenewe itangazamakuru rero ryasohotse tariki ya 24 z'ukwa mbere 2026, uyu mutwe wagaragaje impungenge zikomeye ku cyo wasobanuye nk'izamuka ryihutirwa kandi rikomeye ry'ibikorwa bya gisirikare mu misozi miremire ya Fizi, Tombwe ndetse na Uvira, aho Minembwe ivugwa ko
nk'intego nyamukuru y'igitero by'umwihariko kiri gutegurwa muri ibi bice. Nk'uko MRDP twirwaneho ibitangaza, ingabo z'Uburundi zamaze kwimurwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi kugira ngo zize kwifashishwa mu bikorwa bidasanzwe byo kugaba ibitero ku mutwe wa M23 MRDP twirwaneho. Uyu mutwe rero uvuga ko ufite amakuru yizewe agaragaza ko ingabo za FDNB zoherejwe ku bwinshi mu gice cya Mitumbara, by'umwihariko mu duce twa Kicula, ndetse kandi ifoto Total na Canada n'ahandi hagiye hatandukanye bivugwa ko hari hitezwe gutangira ibikorwa bya gisirikare byerekeye na Minembwe. MRDP twirwaneho kandi ivuga yuko imyiteguro ya gisirikare ihungabanya bikomeye umutekano w'abaturage n'abasivile, bikanafata n'igice cya gahunda igamije kwirukana ku ngufu abanyamulenge mu misozi miremire y'Iminembwe. Izamuka ry'umutekano rero muke rikabije rikurikira isubira inyuma ry'ingabo za FARDC mu mujyi wa Uvira. MRDP twirwaneho ivuga ko iryo subira inyuma by'umwihariko ryatumye FARDC iseba kohereza ingabo zidafite aho zibogamiye gucunga umutekano mu gace. Uyu mutwe rero ukavuga ko amasezerano atubahirijwe bigateza icyuho ku mutekano, cyahise gituma ingabo za FARDC zitangira gukwizwa imishwaro muri rusange. Byongeye kandi ko MRDP twirwaneho ishinja ingabo z'u Burundi kwinjira muri Kongo zinyuze ku mupaka wa Katumba zikoresheje imyambaro igisirikare ya FARDC mu rwego rwo guhisha uruhare rwazo muri ibi bikorwa. Nk'uko byatangajwe tariki ya 23 kandi 2026, ingabo zifatanyije zagabye ibitero ku butaka mu bice bya Saruge State na za Mukoka. Uyu mutwe rero unashinjwa by'umwihariko gukorana bikomeye cyane n'ingabo z'abazalendo by'umwihariko ndetse na FARDC muri rusange, ubwo iyo ni coalition. Agira ati ibitero rero bikomeje kugabwa mu bice bituwe n'abasivile. Inkunga ni ukugerageza kumenyesha imiryango mpuzamahanga kugira ngo itabare, ariko ku rundi ruhande nanone mu gihe kuwa kane tariki ya 23 Mutarama zari zagabye ibitero mu duce twa Rugezi ndetse na Mukoko zikoresheje drone z'intambara bigakomeretsa abaturage 4 mu midugudu ya Mikenke. Ibitero kandi byagaragaje nk'ikiza nko kwica amategeko by'umwihariko mpuzamahanga yari yasinyiwe Washington, Rwanda ndetse n'i Nairobi. By'umwihariko ibyo byose rero bikomeje kugenda bigaragara mu buryo navuga ko budasanzwe. Ariko kandi uyu mutwe wongeye kwamagana umuryango mpuzamahanga kuba ukomeje kutagira icyo ukora ku iraswa ry'abaturage rikomeje kugenda rikorwa n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse na Bujumbura. Yes, twirukanse cyane rero by'umwihariko reka dukomeze tuve kuri no nkuru idasanzwe ikomeje kugenda itugeraho, ahubwo duhite dukomereza no mu yandi makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ariko akomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turebere hamwe ibijyanye n'ibikorwa by'ubwiyahuzi cyangwa se ibitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabaga Bujumbura. Ibintu byakaze byamaze kuba biba ibindi mu buryo navuga ko budasanzwe. Emera by'umwihariko rero dukomoze ku makuru menshi byatandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turebere hamwe bimwe mu bitero bikomeye cyane bikomeje kugenda bigabwa misozi miremire y'Iminembwe. Mu misozi miremire y'Iminembwe rero rukomeje guhura n'umunyutsi. Misozi miremire y'Iminembwe, amakuru rero akomeje kugenda atugeraho aragaragaza ko nyamuneka yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa hitwa kuri Puezero. Hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kwa biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kwa kigabira ibice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano
amasezerano arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi nyamuneka nyemerera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane, barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira rero, nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi, ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye, by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara, mu gihe uruhande rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ubwo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikare benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana, bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kwigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato, ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura. Mu mateka rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDL rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike, bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, nta mahirwe make y'ibiganiro by'amahoro bikomeje gutinda. Icyizere cy'abaturage kiragenda gishira mu gihe amaraso akomeje kumeneka mu karere kamaze igihe kirekire kararanzwe n'intambara ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi.
Uvira rero nyamuneka ubwoba bukomeje kuba bwose muri ano masaha, ibiturika bikomeje kugenda byumvikana, ni amakuru aturuka by'umwihariko muri karitsiye ya Kasenge nk'uko bikomeje kugenda byemezwa n'abaturage bahatuye. Baganiriye n'ibitangazamakuru ndetse n'abaduhaye amakuru. Abo baturage rero bari kuvuga yuko kurasa amasasu byari bigamije gutera ubwoba abaturage mu rwego rwo guhungabanya ndetse no kubohereza gusahurwa ibyabo, bikorwa bivugwa ko bimaze igihe bigaragara mu tundi duce tugize umujyi wa Uvira. Kuva umutwe wa AFC M23 wava mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 ugasiga umwanya wa Wazalendo FDL n'ingabo za leta ya FARDC, abaturage bavuga ko umutekano wazambye ku buryo ugaragara. Raporo z'abaturage rero n'amakuru ava mu nzego z'ibanze zigaragaza ko muri icyo gihe habaye ubwicanyi, gusambanwa, gufatwa ku ngufu abagore, isahurwa rikabije ndetse n'isenwa n'imitungo y'abaturage, by'umwihariko kandi hanavuga isenwa ry'amazu, amatorero y'abanyamurenge harimo n'iry'ingenzi rusange rya 37 sedeke cyangwa se cadeke n'andi masengero cyangwa se n'izindi nsengero. Ibi byafashwe rero nk'igikorwa gikomeye cyo gushinza urwego rwo gutoteza by'umwihariko amatsinda y'abaturage b'abanyamurenge. Ibintu bikomeje gukara ariko kandi bikomeje kuba ibindi urugamba nyamuneka rukomeje kugenda rufata indi ntera. Amakuru rero aturuka ku ikusanwa kugeza ubu agaragaza ko abantu 29 bamaze kwicwa kuva izi mpinduka z'umutekano uzatangira kugaragara muri Uvira, kuko nko mu ijoro ryakeye nyamuneka bivugwa ko abantu batari bake bongeye guhura n'ikibazo gikomeye. Haravuga undi muntu umwe wishwe mu gihe cy'amasasu yarashwe hirya no hino, byongeye kandi kuba abantu 60 biravugwa ko baburiwe irengero, mu gihe abandi bafunzwe nabo bavuga ko ari benshi, n'imibare ikaba itaratangazwa ngo ishyirwe ku mugaragaro. Abaturage benshi rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bagaragaje akababaro n'ubwoba bukabije, bavuga ko imibereho yabo yahindutse nabi mu gihe gito. Bamwe muri abo batangaza ko mu gihe AFC M23 yari igenzura umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025 hari amahoro ugereranyije kandi n'ubwicanyi bukomeje kugenda bukorerwa mu mujyi wa Uvira. Umwe mu baturage yagize ati "Bunyamakuru, tubwirire isi yose, tubwirire AFC M23 ingaruka muri Uvira bitaraba bibi kurushaho. Wazalendo FDL na FARDC barimo kudutsemba burundu." Undi akomeza agira ati "AFC M23 abaturage barayibonamo icyizere, izo ngabo za FARDC n'abazifasha abaturage benshi babafata nk'abicanyi mpuzamahanga, nk'abanze amahoro." Ibibazo rero by'umutekano bikomeje kugaragaza uburemere bw'ihungabana ry'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage basigaye hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwaro n'ingabo za leta. Abasesenguzi rero bemeza ko igisubizo kirambye gisaba ibiganiro bya politike byimbitse, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gushyira imibereho mu mutekano w'abaturage n'inshingano n'ibikorwa byose bya gisirikare. Mu gihe hataraboneka rero igisubizo gihamye, abaturage baba muri Uvira bakomeje kugira ubwoba bwinshi ndetse banagaragaza yuko ejo habo hazaza naho kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nyamuneka ibi byose nubwo biri kuba, ibintu bikomeje guhindura isura, kuko perezida wa Angola Joao Lourenço murabizi yuko ari umwe mu banyamuryango ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa EU. Joao Lourenço yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutangiza bidasanzwe ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, ashimangira ko ariyo nzira irambye yo gukemura ibibazo by'umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bikaba byamaze kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 2025. Perezida Lourenço yakiriye inshuro 3 Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abo bombi baganiriye byimbitse bakagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye n'imbogamizi z'ibisubizo z'igihe kirambye ku bibazo by'umutekano
by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro rero byahuriye ku mwanzuro w'ibiganiro bihuza abanyekongo bishyigikiye ku bwumvikane n'ubwiyunge, ari byo byatanga umusingi ukomeye w'amahoro arambye ndetse bikarandura ikibazo cy'intambara ndetse n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro rero wafashwe kandi nyuma ya Perezida Joao Lourenço ateye utwatsi icyifuzo cya mugenzi we Tshisekedi cyamusabye cy'inkunga y'ingabo za Angola. Ati nizo twaguhaye mbere na mbere tuza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko siwari wazi nazo